mo kwaba eba attention TV so ekwentuwa na sabre bijra me nan so ede nsema enana pe eya werehosam ebi ya werehosam na ebi nso ye Ghana man nsema ekomo na me de ba begu apon so na me ka se dwumeku a asomase enana pe me de dwumedi ebrɛ yo obatampa travel and express consultancy for na asomase akwantu samo de mesrew obatampa for de omo ya ade o papa obeko amonone obeko inclubity say Mexico, Canada, Europe, America na wasomedo padia meso se hwehwe obatampa na oniomo ending komo efa akwantu sem nene arawosam kase bi pa esi won kran ne Kumasi kwan so agese eya arawpo aya na bosumi we de ewu bi ewu na ewu epiepie Kumasi de ano odin ye nua ba fefefe oso no kama agese ne ma me ne papa abon ho kayi e de na akoto eye enkran school pon aye frɛ no Legon school abayua bia oye student e wo school ma say enne ne ho abasem na ye dwedwe mu ekodi nsem na chi na say abayua yo bia owo Kumasi but oba school of Accra enti oko holidays kakra e wo Tanzania on se first no na wo school na obeko holiday obeko takrade nkrofro obeko kofuru bia ma afonso obeko suhu oboadaka na wakodi holidays by ne endemafo abade yekoye nim papa nti abawe di nani ekiremu o Tanzania chese wakoji nani ankasa esommo eso awurade ani nti enije nim na chese wabedu ni kromu Ghana e wo se otoa so ekohwe na wofo ewo Kumasi a fofie antoata Kumasi wo kwam ho baabi ka bi ne abawe ka o timu abompunum accident kese pa abesi agese arabro na fire service fo a ekopie mu ho kire se na ye hu ne busuani nti ne passport a okita ene ne some documents bi okita no ne ye hwe so ehu ne din ne na ade abeto ententan so a ne busuafo edi achi akohu se omodihye eye Charlotte Ankra sabredi accident kese anaso ye nie kese pa ato no Kumasi kwan so atabre watoa nanan mo ensiedo yankohwe ne a fire service fo no ekache awrehosam kan kwanhia na asie asankare barrier na sa barrier na ya kan ho asem na asankare barrier ho no no ewo ye asante achim south na ni nyina eye Uton boss yibi na woni trailer ekasi ani na Uton boss registration number na GE 6167-19 eni Accra-Kumasi na ne chira ofirin kran Kumasi eno do na omanfo bia prepra ama nipa mienu na amuru mu oto nanom e wonse adu nti yenkwa homa so poncho wo ho yenkwa de yenkwa gimu nchiremu oji yo Ajoba nkwanhie ya wusiasi medofo boye nchiremu la chwa so be pimu asante achim ha dia ene de yanchesem de ewo ye kwantim po so na ho se de Sunday se dia ya na so be pimu asante achima ya na menke fufuo ne ye body fufuo de fan ya go itu really say bia menke fufuo na se body fufuo ba ne no atomanu ninga se nti ya nya no motu yehu ya dum kase o chese asankare barrier VIP Ntomba CB ofri Accra odina mi achieve Kumasi na udru asankare barrier no o chese na tire bi edinanim ono so edinani achieve mu a oko Kumasi na ho no obi nim de ekoba ye say Ntomba si speed no deal say na nim kumo ode ko bo tire bus ni hona kana na elipetu na ofamu ehwonkwa ipadodo na so na ofiri player sabia me no ka say ode on akakupim e wo dwaso ayali sabia ohwe won ya dista bi ma nyame adom omo etimi akofie na de wo hono nti say prafo no ayaresa bia no wo mu egu a anye bia no sese omote bia mu te sei anacho ba sabia me no ka say de ebiti bia mu ya adoka for ahwe won wa on ekofie na ebimu so omo pre no mo de me no ka say fisi a oda so ayaresa bia adokta for John so a ohwe won say ono ho beto no so na
otimi ayuomo ama ba kofi se Poncho wa Facebook no wo be say obi eda ha wo di picture bi abre yen na se na ya anadwo wo ho ya obi da ha tinkeja we emsa baba wa boniti sa pepe na te enwa Saturday anadwo no na asomne de isiye akwanche isiye ana maame ba ko nso na wati ha ya asa wo mo a chechire plaster ne na so no yo mo a epira ye di bia onso yo mo opira ni bi na electoral say passengers no dodo na wo pira no ebi 80 ebi nsa ebi 9 ebi 60 to say emodi pa emodi ye bon pa say doctor for which ye John so wetin show na o wetin to na wetin akwa ko bi wonjuma na tia ye tete say nipa mienu ba ko a oka ho a ofum no won say come back no limit na ofim ene passenger ba ko a oka ho a ofim ono na owo mid side ho no sana one amount for odo ni ko hu pa yi pa o chire ase VIP tombas no mid ene passenger ana itin ba driver ne de nyame ado ntimi ne ho kan de by when free ono so me ne o ka say doctor Tvgh so a o hwe won say ono so ne ho beto no na nyame nyakofo ado enro no dwaso MTT for mo boboden ekupi hono ebo adwuma yi pa ene fire service for so itimi kopi hono ma entem pana afofo ka ho a passengers ka ho no utimi wo mo so nyame adum sabe ya ibi mo hospital mo ya ayalehwe yate yadase pa Poncho eni nchiremu a wodi free asante a chempotemu abreye nkwansia ekoso ewo honro anadwo no ena medase se ojebre etwen me osomfo akuantwa ena samre mede ensembedu abayo akama 23 years mesrem Kumasi kwan no abaye srewate ne ekokoso nyina kwan ne ye one way ma ye tu nu anka ka we nam ne bebe na we nam baabi a anka we nyina enkosi Ghana mban be so mo ndwen ye nkwa ho kakra so ma na mo hwe na mo ye ekwan we mienu no na enye kama tese moto we a ye nam so oye na bi ensan piepie sa mo so mfo akuantwa nam de ensam bebu wapos makra